cette époque de ma vie, j'avais qu'un seul objectif, devenir un joueur professionnel. Eux, c'est les gars de mon quartier, ou comme je préfère les appeler, les démolisseurs de rêves. ما بيجي مثلا يا اخي اسكب برجاي يا اخي انا اخوش يا عمر اسكب برجاي Et lui, c'est Billet, mon gars sûr. محرة ساعد بالك ايش كنت صار يا اخوة عادية و 30 minutes de retard ما بروبلème با 30 minutes c'est quoi هاي نكن ça va. C'est avec lui que je partage le même rêve depuis tant d'années. Ensemble, rien ne pouvait nous arrêter. C'est vrai que nous vivons dans une société où on a tendance à se limiter les rêves. Mais nous, on était différents. On voyait les choses autrement. Certes, on a raté 4 sélections de l'équipe nationale, mais ça ne nous a jamais démotivés. Au contraire, ça a doublé nos efforts car on était persuadés qu'un jour, on atteindrait notre objectif. Je suis fatigué frère. Oula. Demain c'est le grand jour. Et après tous ces efforts qu'on a fait, je suis sûr qu'on sera à la hauteur. Écoute, tout est une question de motivation frère. Et au stade où on est maintenant, il n'y a aucune chance qu'on ne soit pas sélectionné. Aucune chance. فيديو قبطت دي صاحب انا وكري ويا انا يدنا داود لبدا المسكون بان ما شو كي صح ها جو انا فاهم مكان الجنرال ده مالك اي لي اليميناسيون دي مساعدو يعني و 5 سيليكسيون وين واحد كثير ودين سيزون 5 با توفر صار خالي ورا بالله مال مقارسي صح ولا صح ما فخ وكوالا يعني كان برا. قال لك صفر سو سيليكسيون دي جوسيان كان مال كغاري لا كارت انترناسيونال كادو دونيسين واسكي waxaan tuutuyaasha maxaa ما مقارسين صح inta la leegin اللي انا شيء انا C'était dur frère. Bilal Mahara, pourquoi tu fais cette tête là? Aïgoran c'est à cause de frère. Écoute-moi man. Ragana Degesen, tu sais très bien le chaud de Hatay. Écoute-moi Bilal. Bilal, je parle à toi. Nous on aura notre avenir frère. C'est vrai qu'on a raté cette sélection. Mais chaque saison, on doublait notre effort. Frère. Crois-moi. Wallah, wallah, c'est juste une question de volonté, frère. Ne les écoute pas. Toi, tu es différent, frère. Nous, on est différents. Et comme d'habitude demain, frère. C'est à 15h l'entraînement. T'en fais pas, frère. Inch'Allah, marban la kanan. Bilal a demandé. جوير بدون سنة نقطة تعانى واللي قام من نقول استفرار ربطها كل شيء ورد مجلس كاي تك سكبر جاي ولا بسوق يا مجلس ورا بالله مال مقارسي صح ولا صح ما فخ وكوالا يعني كان قال لك صفر سو PSG, Juventus, Real وجيبوتي بجوكتا وجيبوتي ماشو Bilal! Qu'est-ce qu'il fout? Bilal! On est en retard. Bilal! Quoi, t'es pas prêt? Il est 15h mec, on est en retard. Va te changer. Hamad, il faut qu'on parle. Allez, d'abord va te changer, on va parler après mec. On est en retard, je te dis. Tu sais très bien que j'ai fait beaucoup d'efforts. Que j'étais plus que motivé durant toutes ces dernières années. Mais voilà, le résultat ne change même pas. Mais de quoi tu me parles mec? Tu imagines Hamad, j'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit. Mais j'ai bien réfléchi. Qu'est-ce qu'il y a Bilal? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini Hamad. Écoute Bilal, on va bien réfléchir ensemble. On va prendre notre temps s'il te plaît, écoute-moi. Je suis désolé. Je suis désolé Hamad. Bilal!
اي واكن كي وجبي ماتنا كريستيانو صو بنزيما لغاها مو دونا انتو وكبتكو عركوا الرافي ما حي جوفنتوس وحو عياري والودالي هي هار مقاريس من قالوا ولقى ما قال حساب على قوري قلنا لقنين اصعب ما عاد ونصايا دابو وصايا كري يبقى سباح سيان عم سجرجري والدراد إنه يعني نقول صاحب كي يلتو إنكم واحد دوري سيتك تذكر النيك هذا نيلا برشيان سي أكوز دو فو إنكم صاحب كي يلتو في مورسيا دو غيفت محني يدو قد لسي أنا سنير ذاتك كلا هير بيجارين أنا محل جاري لا سي باسكو شي باسكو شي أفريقيا وايو محمد تلتيجا سكندا جاني والدراد إنه يعني نقول لك صاحب كي انا كسر إنك يعني يقول خلاص سي أكوز دو فو إنكم صاحب كي يلتو إنك كان يقول خلاص ما فينا وحاو حسن ما فينا دتك نيد اللي قمدي دتك نيد وراه اخلو قربنا انا براو ودنت ورديك بقي أنا كسوح باقي كله والله برا هدو كريم خالك كريمة أنا قبل غاجي بتدرو نغمش إن الله مع الصابرين وريش Hamad, c'est quoi ce sang? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Malé, maman, ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Comment ça, ce n'est rien? Tu t'es encore bagarré? Non, maman. Non, je te dis. Écoute, maman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, regarde-moi, maman, qu'est-ce qui se passe? s'il te plaît. Je pense que je n'y arriverai plus. Trop de choses me freinent, maman. À chaque fois que je vais avancer, un obstacle se crée. Et là, je me dis que peut-être que ce rêve n'est peut-être pas fait pour moi. J'ai peut-être boosté trop loin ma limite, maman. Jamais je serai un joueur professionnel. Jamais. Jamais, maman. Hamad, regarde-moi, mon fils. Écoute, je vais te raconter une histoire. Tu connais l'histoire de Thomas Pesquet? Thomas Pesquet est un astronaute français. Il est allé sur la Lune, il a marché sur la Lune. À un moment donné, il était au-dessus de l'humanité. Mais c'est pas l'histoire dont je veux te parler, mon fils. L'histoire dont je veux te parler, c'est le rêve d'enfant, le rêve de gosse. Il avait 3 ans quand il a demandé à ses parents de lui acheter une petite fusée. Et après, il a marché sur la Lune. Tu te souviens quand tu m'as demandé pour la première fois de t'acheter un ballon? Oui, maman. Écoute, je sais. Je sais, notre société limite les ambitions, limite les rêves. Mais n'abandonne jamais tes rêves. Tu m'entends? N'abandonne jamais tes rêves. Je sais, moi. Moi, je sais que toi, t'es différent. Je sais que tu seras l'élu. Que un jour, tu vas donner l'exemple. Tu seras l'exemple. Tu vas donner l'exemple. Tu seras l'exemple. Tu seras l'exemple. Tu seras l'exemple. هم الشطار بضربات الجزائية الدقائق الأخيرة والدقائق الأخيرة الكرة إلى عبد القادر تمريرة عرضية إلى حمد داخل منطقة الجزاء يراوغ الأول شنو هذا هدف الأول والأول في الدقائق الأخيرة أهم حدث كروي أمام الجزائر اشهد يا تاريخ جيبوتي بكل نجومها أول دولة تأخذ وتحرز اللقب أمام العملاق الجزائري في أول مشاركة لها في العرس الكروي الإفريقي كأس الأمم الإفريقية. اشهد يا تاريخ.
كينا ديركا موز 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 هي ولا أبدي ورا ما عرف السلام عليكم موز 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 حبينا نقاضه واه واكن هو مستعجل روان حبينا فرحين دور 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 والله ما أنت دال وين سمن من كان إيمان يور باهين تودن لسوي رواية موز 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 شوف أنت فاونديشن بو حاجه كفر يا مان موز 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 ملنا waa ka ganacsato meelna waa ka ciyaarto موز موز كوز موز marka maxay foundation kan u furayo de waa siday motivation caruurta reer Djibouti keento موز 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 ku bada ku wala beeraan bada wala ciyaareen ka soo fikrad uu yaraaga tolo mid soo dhaweeyay mise waa Messi Ronaldo هويا هويا موسكا كينا ديركا واك ما kan soo istaaga hey warbaqay yasi حاجة تجسم لو عرّر إنك قاعد شيء محمد ما قرنيسي محمد كي محمد وينك جوفنتوس ريال جيبوتي جوفنتوس وتجي جبوسيا با وجيبوسيا هنا جبوسيا موسكو دونا ياي هاي قال انا راح هاي موس وكي بين النادي عبا Bonjour Hamad. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bien. Alors maintenant que vous êtes un footballeur de renommée internationale avec Juventus, alors ça fait quoi de revenir au pays? Déjà de base, j'ai toujours eu cette mentalité qui est que mon succès est dû à ma nation. Je suis parti de rien et ils ont cru en moi. Le soutien de ma famille et de mon peuple a fait l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Donc c'est avec une fierté illimitée que je suis auprès des miens. nimro Ronaldo banashay joog nimro Ronaldo loo baahnay Xamed baan joogay Xamedow seebay ugu suurta gashay in eero dhalinyaro ah oo reexayaab leeyahay inuu ka ciyaaro stadiumka caalamiga Juve Stadium inanka yar reexayaab leey weligiiba Real lahaan jiray rajo weyn buu ayuu qabay had taa waxay u saamaxday intuu aad ugu dagaaltamo sidoo riyadiisii u rumeyn lahaa société-gan aan ku jirno waxaa nagu badan inta laga dhaadhicinayo adigu halka ma gaari karisid adigu way kugu adkaan doontaa iyo ma dhici kartaba saa sheegtay ha marka taa aniga waxay ugu dhashay head motivation weyn oo aan islahaa adigu bedel mentalité-googan uga dhig oo tus inta adigu noqon dootid ninkii riyadiisa rumeyn lahaa ay dhalinyaro oo dhanna ku daydaan waa taaba maanta waxaa meeshan u taaganahay oo foundation-keygan aan u furtay sidaan dhalinyar ugu dhiirigeliyo oo aan u tuso intay iyakuba riyadooda rumeyn karayaan waayo wax kaste way suurto gali kartaa haddaad ay fooq la timaadid ilaahayna baaqiga u daysid. Alors Hamad, maintenant que vous êtes avec nous, quel est votre conseil pour la jeunesse de Djibouti et la jeunesse en général? Rêvez aussi loin que vous le pouvez. Ma mère m'a dit un jour, le rêve de gosse, waka waxa wax kaste kala wada. Waayo ilmaha haduu isagoo yar lagu bilaabo, adigu waxa waa noqon karaysaa. Adigu telelu, adigu waa gaari karaysaa rêve-kaagu waa abitisan karaysaa. Ilmaha niyad bay u dhisaysaa. Et là, il est confiant buu noqonayaa. Il peut se battre pour son rêve. Taasi waa ta naga maqan anaka imika Djibouti. ciyaalka yaryar waxaa laga dhaadhicinayaa intuu isagu halka gaari karin waa taa intaan iska masaxno marka anigu waxaan ku konseeyan lahaa cadaanku waxba nagagama dubna walaalaheen occidentoogu iyagu hadday espace-ka tageen anu waxaan aaminsan ku yaroo reekardsad intuu tegi karayo hadday iyagu festival de Cannes et tapis rouge dul saaran yihiin anu waxaan aaminsan ilmo yaroo wax didaabaa intuu taagnaan karaya isaguna halka wax kaste c'est une question d'ambition ambitieux aan noqono ilaahayna baaqigan u deeno parce que voilà de wa niyad waxaan oo dhan niyadda aan ku adkaysano intaan karano waana kari doonaa we can dream too on peut rêver aussi grazie mille au revoir